Henry Kissinger wigeze kuba umujyanama mu by'umutekano w'igihugu ndetse akaba na ministiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika ku gihe cya Perezida Richard Nixon yapfuye ejo kuwa kane apfira iwe mu rugo muri Leta ya Connecticut. Yari afite imyaka 100. Nta mpamvu y'urupfu rwe yatangajwe. Kissinger yavutse ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1923 avukira i Fürth mu Budage. Icyo gihe yitwaga Henry Alfred Kissinger. We n'umuryango we bakomoka mu Bayahudi. Baje muri Amerika bahunga intambara y'abanazi mu mwaka w'1938. Yinjiye mu gisirikare cya Amerika mu gihe cy'intambara y'isi, nyuma ajya kwiga muri kaminuza ya Harvard aza no kuyikoramo. Ubwo yatangiraga akazi ka politiki mu mwaka w'1969, Perezida Richard Nixon yamuhisemo nk'umujyanama we mu bijyanye n'umutekano w'igihugu. Nyuma yaje kuba ministiri w'ububanyi n'amahanga, bidateye kabiri aza kuba uwa mbere muri Amerika wafatanije iyi mirimo yombi icyarimwe. Kissinger yashyizeho ikigereranywa nk'ikirango cyihariye yise real politiki cyo gukora politiki ishingiye ku bubanyi n'amahanga, aho yavuze ko ari ingirakamaro kuruta gushingira ku bijyanye n'ibyemezo bifatwa. Umugabo witwa Aaron David Miller yakoze akazi nk'umuhuza hagati y'abademokrate n'abarepublikani, ariko atari mu gihe cya Kissinger. His detractors will argue that he was cruel and callous. Abamunenga bavuga ko yari umugome kandi nta mpuhwe yagiraga. Bamwe bashobora kuvuga ko ibyo byari ukuri ku bategetsi benshi ba Amerika, kandi ko yagombye kuba afatwa nk'umuntu wigeze gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri Cambodia na Laos, ndetse na politiki ye muri Bangladesh mu 1970. Ariko mu by'ukuri yanagize umumaro ukomeye muri dipolomasi mu buryo budasanzwe. Kissinger ntiyigeze abwira inteko nshingamategeko ya Amerika ibijyanye n'ibitero byo mu kirere ubwo Cambodia na Laos byaraswagaho ibibombe mu 1969, ibyatumye habaho intambara yo muri Vietnam. Ariko kandi ni nawe wahuye na Lee Duc-do wo muri Korea ya ruguru inshuro zibarirwa muri 70 baganira kuko iyi ntambara yarangira. Kurangiza iyi ntambara kwavuye kuri aba bagabo bombi byatumye bahabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka w'1973, ariko umukoreya do aracyanga. Kissinger yagiranye ibiganiro n'igihugu cy'Ubushinwa mu mwaka w'1972, bituma icyo gihe Perezida wa Amerika Nixon asura Ubushinwa abonana na Perezida Mao Zedong, ibyari bibaye ubwa mbere ku muperezida wa Amerika. Ibi byafashwe nk'ikintu cyo ku rundi rwego cyangwa se intsinzi ya Kissinger, ariko Gerald Hayes, umwarimu muri kaminuza ya Massachusetts, we akavuga ko ibi bwari uburyo agereranya nko kwibonekeza. Yahinduye imyumvire ya dipolomasi binyuze mu buryo yakoreshaga bwo gutwarira ibintu hejuru, bituma abantu bamumenya cyane. Ibyo rero bimera nk'ikirango cye cyo muri politiki y'ububanyi n'amahanga. Ariko usubije amaso inyuma ukareba iby'icyo kirango wabifatiye umwanya, wabona ko atari ibintu byagiriye umumaro mwiza cyane Amerika muri politiki mpuzamahanga. Kuva ku butegetsi bwa Perezida Nixon, Kissinger yagiye agira inama abaperezida bose kuva icyo gihe kugeza ku butegetsi bwa Joe Biden, ariko we ntabwo yigeze amutumira mu biro bye. Umwarimu wigisha amateka muri kaminuza Michael Kimage avuga ko nta muntu wigeze akora ibintu byagize ingaruka ku bantu nka Kissinger, ariko ntabwo yizera ko filozofiya ya Kissinger yise real politiki cyangwa politiki ishingiye ku nyungu gusa itandukanye n'indangagaciro ziganje muri politiki mpuzamahanga ya Amerika. Ntekereza ko ubwe yari azi neza ko ihame riza ku isonga muri politiki mpuzamahanga ya Amerika ari ikintu twakwita nko kwishyira ukizana, ibifitanye isano na Perezida Woodrow Wilson washinze umuryango w'ibihugu ndetse akarwana intambara y'isi agendeye ku magambo agira ati tugire isi itekanye kubera demokarasi. Ibi nibyo biganje muri politiki y'ububanyi n'amahanga ya Amerika, kandi Kissinger we siko yabibonaga. Kubw'ibyo sinkeka ko ari nk'impaka yashoboraga kuzitsinda. Kissinger yateje impaka nyinshi muri 2022 ubwo yagaragaye avuga ko Ukraine yagombaga kuba yariteguye kugira ubutaka izibukira mu rwego rwo kwirinda igitero cy'Uburusiya. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.